Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hurmatly musulman betugandar, bizden kat kurjunubuzga gelip düşkön soralarga kolubuzdan gelişince жооп бергенге hareket kılabız. Birinci sura, men 8 yıldan beri oroza tuta albadım, balalı boldum, uda 3 balalı bolup 8 yıl orozalarım kaza boldu. Emi men emne kılışım gerek deptir. Emi bağı baldar emizip oşonun sebebinden oroza tutpay kalsanız inşallah Allah Taalam özü görücü. Birok bağı vaktiniz bolup baldarınız çoğayıp kalgan bolsa Kudayım buyursa bir gün kılıp boşa 8 yıldıkın bardığın toluk kaza kılıp tutup berip koyuyoruz. Juunuçu bölme salganbız, içinde kichine zara üçün unitazda koygonbuz. Juunuçu bölmenin suusu menen idiş ayak julgan suu bir jerge düşöt, şariatta tuurabı. Emi bir togandar azır bardıq üylördük ele birle kanalizasiya menen ketet. Birok emi mümkün bolsa janagınday mınday septik jazap oşonday getirgenler var. Mümkün bolsa bölüp koysa jakşı ba urmatsay. Amındayda arıga çok ketet emanın inşallah ziyanı bolbayt deybiz. Namaz okup jatıp sajdaga barganda buttun uçtары biriktirelebi je birikpeybi buttar deydi. Emi namazda köp kıymal hareketi aşıkça kıymal hareketi kılbagan jakşı. Çala daharat menen Kur'an okusa bolobu. Daharat çala dep bölünbeyt. Daharat degen oşo toluk alınışı gerek. Kur'an okuganda söz la yamassuhu illal mutahharun dep Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Kur'an'da bir gana daharatçan karmaş gerek. Oşon üçün çala daharat alıp, je bolbosa daharatsız Kur'an karmasa adam günöөлүү bolup kalat. Daharatı menen karmap, daharatı menen okuş gerek. Musulman bolup turup birok namazı jok bul dünyödөн ötüp ketse beyişke girebi je jok bu. Hurmatly bir togandar emi kimden beyişke giret, kimden tozoqa giret, bu Allah'ın takdırında nerse. Birok biz ar birimiz ümit kılıp, ibadat kılıp, namazımızda okup, orozumuzda tutup, Allah'ın buyruklarını kılıp, Allah'ın tıyırlarından tıyılıp durup Allah Taala'dan dua kılabız. Anam bul namaz okubay koy degemez. Bardığımız namaz okup, ibadatlarımızды kılıp, anan bağı Allah'dan ümit kılalı. Joqunda ötüp ketken kişi bolsa da ümit üzbey, artından dua kılıp, Kudayım bilip bilbey, namazın farz ekenini andabay, uşunday bir zamanda ötüp ketdi, Kudayım geçir dep artından dua kılıp, jakşı Allah Taala'dan jakşı ümit kıla berебиz. Namazga bekem bola albay atam, emne kılsam bolot. Hurmatly bir togan mentip jüre berбеш керек. Bekem bola albayım debey, daro kayrattanıp baştaş gerek, jakşı niyet kılış gerek, Allah Taala'dan jardam suraş gerek. İnşallah bekem bolup namazkan bolup ketesiz. İlim alуу üçün emne kılış gerek. İlim alуу üçün bu kadar kayrat gerek, çeçkindүүлük gerek, daro takvalık gerek. Jakşılap çeçkindүүлük kılıp, jürökten niyet kılıp girişip ketiş gerek. Gusul alıp ele namazda okuy berse bolobu, je gusuldan keyin dagı daharat alış gerekpi. Hurmatly bir togandar, gusul alууdan murun daharat alıp anan gusul alуу sünnet bolot. Oşantip biz adat kılalı, gusuldan murun daharat alıp alalı, gusuldan keyin oşo daharatыбыз esep bolup kete beret. Atam jaman oru juguzup 7 yıldan beri töşöktü. Apam ekөө birge jatışpayt, talak düşpeybi. Bundan düşpeyt, talak düşüp kalbayt inşallah. Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azim dep çoğu aytiş gerek bir je özünçe bir. Yemi bul ulu bir zikir, ulu bir dua bolu eseptennet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalimatan خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Yeki söz var, al tilge jengil, tarazaga or, Allah Taala'ga jagımdu, subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim dep aytkan. Emi oşu bağı hadiske ılayık kılıp ekönü çoğu aytıp жүрсөңүz jakşı bolat. Kүйöm ekөөbүздүн ортобузда келишпестиктер болгондо
талак берем деген сөздү көп айтат. Ошондо бизге талак түшөбү? Эми талак маселесинде урматтуу бир тууган, ошо күйөөңүздү ичитип алып, муфтияттын фатва бөлүмүнө келиңиз, экөөңүздүн сөздөрүңүздү айтып, анан жыйынтык чыгарып беришсин. Бул талак, үй бүлөнүн бузулушун, кайра курулушун жөн эле мындай кагаз аркылуу берип чечип кое турган маселе эмес. Бирок мен кайрыларым, ошо эркектер дагы талак берем деп аны коркута турган сөзгө айлантып албайлы. Бул өтө жаман нерсе. Ошо ар бир үй бүлөгө Кудайым ынтымак берсин. Шарият боюнча эң кичине бала ата энесинин колунда калыш керек деген барбы? Жок, шарият боюнча андай жок, бирок биздин үрп адатыбызда бар. Муну сыйлашыбыз керек. Бирок калган балдары дагы ушу эң күчүү баланын милдети деп туруп эле таштап безер болуп кетпей, ата энени караш ар бирибиздин милдетибиз болот. Бала болгондон кийин ата энеге ар бир адам ошо кичүү бала кандай карай турган болсо, так ошондой кемчилигин карап, ичкен жегенин карап, кары барып калганда колунан жетелеп кызмат кылышыбыз керек. Анан кичүү баланын милдети менин милдетим эмес деген нерсе жок.